tam bagi itu ini tam program tongoro. Ini aku sebenarnya kok ke Bernya lagi tunggu am, mereka ber jangan no. apa Him berin di tam tongla. ah Baik tiga nih ya bukan. Kalau kita tuh tarik apa ya? Kasih gaji aku, siklas sekarang. Hak orang hafta hitam tuh. jika suruh kai orang aku suruh orang bisa accident aku pakai lagu itu atau mayo. Kamu una purung tang dukun semia kampan beres ne panje. Oh sulu ke salam panjang tang. Una pur ke semia ne lah. Enggak yang dua tahun borok apa ya? Oh jadi betul mau flag ulta sih Indian flag tahu ulta kasih kai itu lapo Mau daran besar sing nabla. Hah? Sing daran besar sing nabo. Enggak aja do sari malayan do pade kol kaje. Angjang duan kisah bisa kan? Malah itu sari go. Langsung kok. tamu aku Indian flag dong ulta rok itu apa ah oi betang re oi cerai betang re oi pagi re Tama. nin mo flag ulta sebelah sa Tinggal sedang mono mo giri no se tola khai nango ta tiro khate jong sana ini tahun bagi nih rike berai tong ba Ini Independence Day. 15 August, 15 August aban bagi. 15 August nang tam ni bagi yang saja ma Saya ya. 15 August kaisa India ro mana sadin mama tado India azadi mama ni 15 August ni no kai abun bagi nya mo 15 August no kai ini India ni flag no tuyai mapala yuta Agi wo Inggris rok sini India wo sason kalimat tuh abnon tuh India rongnya Netaji Subhas Chandra Bosu Mahatma Gandhi Bete Bhagat Singh tongta गोबां मान दङ बर' जोंनि इण्डिया न' सादिन खायलांका आबुन बागै बिनि जों महाय खायै 15 आगस्ट दिनखाय जों मा पाइलाय दादो साइमन खोनाबले आबुन बागै इण्डिया फ्लेग नखाय जागोन खानि मनो खाय म कालार न खाय सागा खायदे गुफुर न गोसारो खायदे मनो खाय जेफ्रोबो तला खायदो आदिं गाजे सिनि इण्डिया फ्लेग नाते बनाय थकाय नुकनाय बुझ खोनाबले Ini mohon pagan di contoh tong kula. Oma borok tak tibai mada borok keri kable Inggris rok baju do nang lemang tibai kya kai Inggris rok judo nang lete Inggris rok mak kerbai kata beri botong go bong loge jan sikira ni hima song rok Dan segera ini kita tong ka. oh keri kya dikata nggak Bhagat Singh song rok oneng no judo relai kya ge kai 1947 okai India sadin mang kata Apun simika India ro ingko Inggris ro khar thang kya ga prokai jini baron sadin kata da kon thani dong to enjoy khaje dong to nani boys ba ko angsa ka